Murakoze cyane, reka twongere tubasuhuze mwese kandi twongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, turacyari ku itariki ya 14 kwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Bahaye ikaze muri amakuru agiye kwibanda mu karere kibiaga bigari uburasirazuba bwa Afurika, mu bihugu bigera kuri 4: igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano, ndetse n'igihugu cya Uganda. Bimeze bite, bihagaze bite? Tugiye kugenda turebera hamwe amakuru akomeye cyane. Amakuru yacu kandi turaza kwerekeza mu gihugu cya Tanzania nibiza kudushobokera. Tubafitiye amakuru menshi rero agiye kwibanda by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aharimo kubera ikotaniro ry'imirwano. Turaza kubabwira ko muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yongeye kubura cyane ku buryo bukomeye kuri no tariki ya 14 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ahitwa Ikarembe muri Gurupoma bita Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano kandi yatangiye mu masaha mu gitondo kare isaa 12 rwari rumaze kwambikana. Bimeze bite muri amasaha? Tugiye kugenda turebera hamwe kuri imirwano. Turaza kwerekeza nanone kandi muri teritwari ya Rucuro, twongere kwerekeza ahitwa Bukombo turebere hamwe uko bimeze muri aka kanya. Tukiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaza kubabwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko. Turaza kubabwira ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agiye gutangira kwitaba inkiko bigendanye n'abashoramari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kumugeza mu nkiko, aho arimo kuregwa miliyaridi 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigendanye n'amasezerano bari baragiranye. Ibi nabyo turaza kugenda tubigaruko. Turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire uko bimeze muri amasaha. Turaza kwerekeza mu mujyi wa Uvira indani. Bihagaze bite, bimeze bite? Hari amakuru avuga ko hari 6 bamaze gucakirwa n'igipolisi cy'abarwanyi ba 23 intare za Sarambwe. Aba bafashwe n'abaki, baturuka he? Ese bimeze bite? Uraza kumva byinshi bikomeye cyane. Ese ni abasivile cyangwa ni abasirikare? Rujye kure, ndagira ngo tubane cyane muri amakuru agiye kwibanda ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hanyuma rero bari mudukurikiye muri amasaha, nimugire ngo twabatereranye. Hari amakuru akomeye cyane tukirimo gushakisha y'umugore cyangwa se umukobwa. Umugore cyangwa se umukobwa biraterwa nuko umuzi witwa Fani wamamaye cyane cyangwa se wagiye agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, akaba avuka hariya mu bice by'Umurenge cyangwa se akaba ari umunyamurenge. Bamwe bati ni umunyarwandakazi, abandi bati ni umunyamurenge. Byose turaza kugenda tubivugaho, ariko ni mu makuru yacu ari buze kuko turacyashaka amakuru y'uyu mugore bita Fani. Uyu nguyu rero arazwi cyane nk'umunyamurenge w'umurwanashyaka. Hanyuma rero turaza kugenda tubagezaho byinshi bikomeye cyane. Amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kuvugwa ko uyu mugore yashimuswe, ariko kandi abandi bakavuga ko uyu mugore yafashwe na twirwaneho, abandi bakavuga ko uyu mugore yari yarahindutse. Ese amakuru ni ayahe? Ndacyayakusanya kandi ndacyashaka. Murabizi ko twebwe isimbi ryacu nago tujya dupfa kuvuga ibyo tubonye, turabanza tugashaka amakuru. Niyo mpamvu mutigeze mubona tumuvugaho. Hanyuma rero bari mudukurikiye, ayo ni amakuru turaza kugenda tubasangiza wenda mu makuru yacu ari buze. Nanubu kandi turacyagaruka ku nkuru ya Joseph Kabila Kabange. Hari benshi barimo nanubu bakinyarikira bambwira bati nyamara Joseph Kabila Kabange uyu mugabo yarafashwe kandi afungiye muri South Africa. Bane mudukurikiye muri amasaha, ndongera ngaruke kuri iyi nkuru ho gato babwire byinshi bikomeye cyane. Turaza kwerekeza ku butaka bw'u Burundi, twongere tubabwire ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye kohereza amato yuzuye abasirikare muri Karere. Ese bimeze bite, bihagaze bite? Aho ni ku butaka bw'u Burundi. Tukiri ku butaka bw'u Burundi, turaza kubabwira ko uwo bita Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari kumwe n'umunyamakuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
cyangwa se umunyamakuru wa perezida Donald Trump mu kiganiro yongeye kwibasira u Rwanda. Yavuze ibiki? Ibi nabyo turaza kugenda tubivugaho. Nanone kandi nizimbye mu magambo ndaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda, mbabwire amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane nyakubahwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Amaze kuvuga ibintu bikomeye cyane, amaze kuvuga abantu bagera kuri 2 batuye ku butaka bw'u Burundi. By'umwihariko uraza gutungurwa, aba bantu 2 amaze kuvuga ngo niba barimo gutuma amahoro n'umutekano ku butaka bwa Kongo atagaruka, ndetse umwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi uyu mwuka utavaho. Hanyuma rero mu gihugu cya Uganda ibintu byamaze kuzama, internet yose bayikuyeho no guhamagara biragoranye cyane kugira ngo umuntu azaguhamagare. Ariko kandi abaturage bari ku butaka abaturage bari ku butaka bwa Uganda sinzi ukuntu bari buze gukurikirana amakuru by'umwihariko yo ku isimbi ryacu abaryoshye nk'umutsama. Niko kuri mbahaye ikaze muri amakuru ameze nk'umutsama, ariko kandi munyemerere murebe hasi kuri ako gakumwe kareba hejuru mukandeho. Ibingibi bimpa amahirwe yo kugira ngo ikiganiro cyangwa se amakuru yacu agere ku bantu benshi. Nanone kandi ndagira ngo nkusabe nimba ari ubwa mbere utubonye cyangwa se ukaba usanzwe utwumva ukaba utari wakanda kuri subscribe, nyemerera urebe munsi ya video nimba urimo kubona ijambo subscribe ukandeho, nurangiza gukandaho ujye hirya mu nguni ukande kukazogera, uraba umaze kubona. Ariko ikizima si ibyo, nukumenya aho ushakira amakuru. Banza ufate mu mutwe wawe izina bita isimbi ryacu. Mu gihe utabanye notification ujye uhora ujya hejuru muri YouTube usacinge isimbi ryacu, ubundi tuzajya tubana 5 kuri 5. Reka nsome ku mazi ubundi ngaruke nyatotora nyasasanura ingingo ku ngingo. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ikaze, asantene sana. Yakoze cyane. Reka turambure aya makuru, ariko munyemerere tuyatangire kuri bombori iri hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola. Nyuma yuko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bafashe umujyi wa Uvira bakawambura igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangiye kwerekeza mu gihugu cya Angola kugira ngo asabe umusada w'igisirikare cya Angola kugira ngo kize utanga umusada ndetse no kwirukana abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe hano mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi ubwoba bwahise bukomera cyane, cyangwa se ubwoba bwahise buba bwinshi ko aba barwanyi ba M23 intare za Sarambwe baba bagiye kwerekeza mu bice bya Karemi. Ibi byatumye abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bashyirwaho igitutu na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bave mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi baramudukurikiye muri amasaha tukiri kuri uyu mujyi wa Uvira, abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bategetswe kuva muri uyu mujyi wa Uvira byibuze kilometero 75 bagasubira inyuma. Hanyuma rero abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe icyo gihe berekanye ko bavuye mu mujyi wa Uvira, ariko bamwe basigara bambaye civilian hano mu mujyi wa Uvira. Byagenze bite rero muri iri joro gato cyane? Ndagira ngo ngaruke kuri ambushi ikomeye cyane yakozwe n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ariko gato, Angola, igihugu cya Angola cyakuriye inzira ku murima perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wifuza ko ingabo za Angola zaza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ni mu gihe perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje gusaba perezida wa Angola yuko yamuhuza n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ibi byo Angola yabyemeye, ivuga ko iragerageza kuba yahamagara abarwanyi ba M23
gatatu intare za Sarambwe bakagirana ibiganiro na Perezida Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hagati aho mu Kuboza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje intumwa zabo muri Angola kugira ngo basabe kuba Angola yabahuza n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Tariki ya 14 Ukuboza, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiriye uruzinduko muri Angola na mugenzi we, hanyuma bagirana ibiganiro bikomeye cyane by'umwihariko aho João Lourenço yamenyesheje abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe yuko bagomba kuzitabira ibiganiro. Hanyuma rero bana mudukurikiye, abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe kugera aka kanya bavuze ko nta bindi biganiro bazitabira usibye ibya Doha na Katari. Tukiri kuri amakuru kandi tukiri muri Kivu y'Amajyepfo, ni munyemerere gato tubanze twerekeze mu mujyi wa Uvira indani. Umujyi wa Uvira na n'ubu uracyagenzurwa n'igipolisi cya LE14I01I2026 intare za Sarambwe, bigendanye n'amakuru akomeye cyane turimo kugenda twakira. Reka gato cyane rero tubabwira ko muri uyu mujyi wa Uvira hakomeje kugenda hategwa ambushi zikomeye cyane, dore ko hano mu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuzamba. Koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa irimo kugenda isabota ishaka kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko aba polisi cyangwa se aba badwanyi ba M23 intare za Sarambwe bagakomeza gutega ku buryo bukomeye ambushi ino koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Reka rero tuve aho ngaho tubabwire amakuru akomeye cyane by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi munyemerere twinjire ku mirongo imbere ku rugamba. Muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru harimo kumvikana imirwano ikomeye cyane, umutuzo usa ntaho wari ugiye kugaruka, ariko muri iki gitondo byongeye kuzamba cyane. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 Ikarembe muri groupement ya Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi irimo kubera muri ibi bice, imirwano yongeye kubura cyane by'umwihariko mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri bishyira kuri no tariki ya 14 kuwa gatatu. Hanyuma rero ni imirwano kandi irimo gusakiranya abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe, la FC M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR ahanini ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nkuko rero amakuru agera hano ku isimbi ryacu arimo kugenda abigaragaza, aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo FDLR, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kugabwaho ibitero simusiga n'igisirikare cya la FC M23 intare za Sarambwe mu birindiro bitandukanye. Amakuru ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Hagati y'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanya, nta mibare yari yagaragara by'umwihariko igaragaza abaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero arimo guturuka muri ibi bice aravuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje rukomeje kumvikana muri ibi bice. Abaturage kubera ubwoba bagumye mu mazu yabo, abandi bahungira mu mashyamba, abandi bakaba barimo kwitsimbatsimba inyuma y'amazu yabo. Amakuru rero arimo guturuka muri ibi bice aravuga ko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, amakuru arimo guturuka muri ibi bice by'umwihariko muri uyu mujyi. Amakuru aravuga ko imiryango myinshi y'abavanywe mu byaro bahunze ndetse bahunga tuno turere. Amakuru rero aravuga ko kuri ubu rero amakuru ingenzi aravuga iki? Kuri ubu rero amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ahitwa Ikarembe muri sheferi Bashari Mukoto habereye imirwano ikomeye cyane by'umwihariko. Ni imirwano kandi twavuga ko yasakiranyije abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe na FC, hanyuma rero na Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC FDLR, bigatuma habaho guhunga ku bwinshi
ndetse bikavugwa ko imitungo y'abaturage yangijwe, ndetse bikavugwa ko kuva ku itariki ya 24 Ukuboza umwaka wa 2025 kuri Noheri imirwano yakomeye cyane muri ibi bice. Reka rero tuve kuri iyi nkuru twerekeze ku yandi makuru akomeye cyane. Hanyuma rero biravugwa ko ati nzagufata waba uri muzima cyangwa se waba uri umupfu. General Ruboya abwira Thomas Rubanga, guverineri wa gisirikare mu ntara ya Ituri. Lieutenant General John Ruboya yahariye cyangwa se yabwiye Thomas Rubanga, General Thomas Rubanga aramubwira ati nzagufata waba uri muzima cyangwa se yaba uri umupfu. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, General Ruboya wari mu bambere wari imbere y'abaturage muri Ituri yumvikanye abwira General Ruboya yuko azamufata yaba ari muzima cyangwa se ari umupfu. Yabwiye Rubanga ati Thomas Rubanga, nzagufata waba uri muzima cyangwa se uri umupfu. Bimeze bite, bihagaze bite? Hanyuma rero mu mwaka ushize, mu mwaka wa 2025 nibwo Thomas Rubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga impanabyaha Irahe. Uyu mugabo yatangaje ko yashinze umutwe w'inyeshyamba bita CRP mu rwego rwo gukemura ibibazo byugarije abanyayituri. Hanyuma rero uyu mugabo rero igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyavuze ko kizamufata ari muzima cyangwa se ari umupfu. Twerekeje rero ku butaka bw'u Burundi, ibintu byongeye kuzamba cyane. cyo Burundi cyongeye kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace bita Karemi. Ku munsi w'ejo tariki ya 13 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, igihugu cyo Burundi cyongeye kohereza amato y'intambara agera kuri 2, ariko kandi apakiye abasirikare mu ntara ya Tanganyika. Mu masaha y'igitondo nibwo amato yageze ku cyambu cya Karemi aturutse i Bujumbura, nk'uko umunyamakuru wacu uri hariya muri biriya bice agenda abitubwira. Kuva mu mpera z'ukwezi gushize, Uburundi bwohereje guhera ku ngabo zo hasi ndetse no ku ngabo zo hejuru muri kariya gace. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko nyuma y'uko bitangajwe ko ingabo za Repubulika y'u Burundi zivanywe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hongeye koherezwa ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Reverend Inkuru, umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cyo Burundi, akomeza gutangaza ko batigeze bakura ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko umugaba w'igisirikare cyo Burundi ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Gaspard Baratuza akomeza kugenda abitangaza. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko nta kindi kirimo kujyana zino ngabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usibye kuba bahangana n'abarwanyi ba M23 intare zasarambwe. Ariko kandi amakuru y'ingenzi aravuga ko hari abandi basirikare bagera ku 1000 bongeye koherezwa ku butaka bwa Kongo, ariko kandi muri Baraka bikavugwa ko abo ngabo bagomba kumanuka bakaza guhura na bagenzi babo bari mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira, ubundi bakambura abarwanyi ba M23 intare zasarambwe uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ndagira ngo mugende mutwandikira hasi muri comment uburyo ki murimo kumva aya makuru, ese bimeze bite, ihagaze bite? Ariko kandi amakuru arimo guturuka mu gihugu cy'u Burundi aragaragaza neza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabakiriye neza cyane, by'umwihariko hariya ku cyambu. Ariko kandi abasirikare ba FARDC wazalendo bari barahungiye mu gihugu cyo Burundi ubwo abarwanyi ba M23 intare zasarambwe bafataga umujyi wa Uvira. Biravugwa ko aba nabo bagiye koherezwa hariya muri Karemi, hanyuma bakazavayo bongera kuza kwataka abarwanyi ba M23 intare zasarambwe. Ariko kandi umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD riyobowe mu Burundi, Reverend Inkuru, aheruka kubwira abanyamakuru ko gucyura ingabo
ingabo za Repubulika y'u Burundi bitari vuba ahangaha. Ati kandi gusubira inyuma ntabwo bishoboka, ati umwanzi aturi hafi. Hanyuma rero mbere yo gushimangira ko u Burundi bukomeje kugenga ibyemezo byabwo bya gisirikare, yavuze ati muri Kongo ni iwacu mu rugo, tujyayo nk'umuntu ugiye mu rugo. Bivugwa ko kuri ubu intego nyamukuru y'u Burundi dufite ni ukohereza ingabo hariya ku butaka bwa Kongo, kandi tugomba gukubita umwanzi tukamukura ku butaka bwa Kongo tukamwerekeza ku butaka bw'u Rwanda aho avuka. Bari mudukurikiye muri amasaha tujye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane irimo kuva ku butaka bw'u Rwanda. Muraza kumva byinshi bikomeye cyane. Amakuru kandi aravuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi zirimo gushaka gukumira ko Karere yafatwa n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe, dore ko uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'inkingi ikomeye cyane y'intara ya Katanga. Tukiri ku butaka bw'u Burundi, impunzi zikomeje kuraswa. Bari mudukurikiye muri amasaha, impunzi zirimo kugerageza guca izapanya kugira ngo zitahe, zirimo kuraswa. Hari abakongomani bahungiye ku butaka bw'u Burundi ubwo abarwanyi ba LE14I01I2026 bafataga umujyi wa Uvira, Gatogota, Kamanyora, Rubarika, Sange, Kiriba, Runingu, utu duce twose ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Abaturage b'abakongomani bahungiye ku butaka bw'u Burundi barimo kuraswa, kandi ni nyuma yuko babujijwe gutaha. Ni nyuma yuko Colonel Nanga atanze amabwiriza yuko umupaka wa Gatumba ufungurwa. Umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reverend kuri yo yahise atangaza ko uyu mupaka uzafungurwa mu gihe umupaka cyangwa se imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi izaba yafunguwe. Hanyuma rero igihugu cy'u Burundi gikomeje kurasa aba bakongomani bahungiye hano ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi. Nako kandi imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, iyi mipaka abaturage b'abarundi barimo kugenda baraswa gake gake, ariko kandi bikavugwa ko aba baturage barimo kwitwa aduyi. Nanone kandi ku mupaka wa Gatumba, ni ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo hari amakuru turimo kugenda tubagezaho yuko hari abaturage barimo kugenda baraswa. Ariko kandi abaturage muri iri joro bafashwe bo ntago barashwe, ahubwo bashubijwe mu miryango yabo. Ariko kandi bisa nkaho abaturage b'abarundi barimo kugenda bumva aya mabwiriza. Hanyuma rero ni munyemerere gato twerekeze ku butaka bw'u Rwanda, turebere hamwe amakuru arimo kuvugwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Ariko kandi ni amakuru twavuga ko ari amakuru akomeye cyane, by'umwihariko ni amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, uwo bita Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, ambasaderi. Bimeze bite, bihagaze bite? Reka gato cyane tubanze tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gusubiramo amagambo akomeye cyane, cyangwa se yongeye gusubiramo iyikirizo imwe ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda, yisabira Amerika. U Rwanda rushyigikira abanyabyaha b'abarundi bashaka gutera u Burundi mu gihe u Rwanda ruzaba rumaze gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo mashya ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda arushinza umugambi ukomeye cyane, umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi twababwira ko aya magambo Perezida Evariste Ndayishimiye aje nyuma yandi nkaya amaze igihe kinini cyane avuga ko u Rwanda ruri mu mugambi mubisha wo kugira nabi igihugu cye cy'u Burundi. Mu gihe kandi ibimenyetso bigaragaza ibitandukanye magingo aya ibyo u Burundi rufite abasirikare barenga ibihumbi 10 muri Kivu y'Amajyepfo, mu ntambara ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare
cy'u Burundi na FARDC. Ariko kandi barimo dukurikiye muri amasaha Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko ibyo u Burundi burimo gushinza igihugu cy'u Rwanda ibingibi ari ibinyoma, ariko kandi avuga ko ibingibi birimo kubangamira amahoro by'umwihariko n'umutekano ya hano mu karere kibiaga bigari. Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yashinjije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Perezida Ivuye Ndayishimiye Reverend Kuriyo yuko abangaba aribo barimo gutobera akarere kibiaga bigari, yuko aribo barimo gutuma amahoro n'umutekano bitagaruka hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero bana mwese mwari mudukurikire, reka tubabwire ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajyanwe mu nkiko azira miliyaridi enye z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'abashoramari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese mama uyu mugabo aritaba inkiko? Reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwire ngo amakuru nakagaruka. Asantene sana sana sana.